Ngiyabingelela babumphostoli, umama umphostoli, abefundisi bonke ukuhlukana kwabo abazalwane bonke, omama, obaba, abasha, elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu, yethu Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ke nami bazalwane uNkulunkulu ekseni namhlanje ukuthi ungenzele umusa ngakwazi ukuthi ngifike emandeni ukuzomkhonza ngokuhlanganyela nabazalwane. Inhliziyo yami ke iyamangala. Ngafika lapho lo mina phambi kwenu babumnikazi, sizwe umnikazi uqhamuke emafakatini. MC lo uqhamuke emva kwami lama mina. Ngibingelela MC ngokukhethekile. Jesu Kristu inkosi. Ngiyamangala abazalwane nje kuseni inhliziyo yami iyamangala ngithi uNkulunkulu kanti imisebenzi yakhe injani. Nje besishadisa udadewethu Lomela sibabazi ukuthi awusuyahamba emandeni, awusiyawashiya amafakathi ngempela, sithi mahlangeni ngempela nje uyahamba phela nje awahamba. Hayi ke safika sathokoza ngoba mnandi sekhandile sesinduba semizilo sesakhamusa ngala. Ngambabaza kakhulu uNkulunkulu sengithi enhlizweni yami futhi ke hawo sekuvula ibranch futhi, hawo sekune branch futhi masiyene kangaka. Hayi bo le branch futhi ibona futhi abahamba phambili. Hawu uNkulunkulu kanti unjani bazalwane. Kodwa ngangishilo ke esalungiselela ngithi mina hayi bo uNkulunkulu kunomsebenzi afuna ukuqala wazi. Musulokhu wena ushona le ngena kulayini. uNkulunkulu enza umsebenzi kodwa ngizeleka lo nje inhliziyo yami nje mangele. Ngizobingelela abazalwane ngibonga nami ithuba ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi ngibe umntwana wakhe nami ngelilanga. Ngihamba nje ngila angizisoli. Ngihamba nje ngila uNkulunkulu ngimbabaza usuku nosuku. Ngikhumbula ngelinye ilanga nami ngathi ngingena nje endlini yenkonzo. Kangise umuntu odlalayo nje enkonzweni mangifika. Kodwa ngena ngakhona izwi la wakhulunywa ngalo lashintsha izinto empilweni yami. Kwakuthiwa John 7 verse 37 no 38. Uthi John 37 37 no verse 37 uthi uJesu wena ngosuku lokugcina lomkhosi wamemeza wathi uma ekhona omile akeze kimaphuzi. Ngathi mangisibheka ngathi ngomile angomela amanzi ngomiswe izono. Ngahamba ngapha ngazi uma sengiguqe ngaphambili sengivuma izono zami noma sengikhala uNkulunkulu azi ngabanjwa ngesandla ukuthi cha mawusulungisa indaba yakho wena umvuma izono zakho uzifuma kanjani. Ahlangana nale ndoda yamadoda eyale ngeKalvari. Uzobe namhlanje angizisoli. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu umthandazo wami nomthandazo wethu sonke ukuthi uNkulunkulu akasithwaleni siqhubeke simkhonze singabe sisabheka emuva kude emuva la siqhama khona abazalwane sekuseduze lapho siya khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Izokwe